Soalan seterusnya, bagaimana berzikir yang betul? Zikir yang betul yang pertama berbunyi kalau zikir lisan. Sekurang-kurang berbunyi al-isma' binafsi, dengar di telinga. Nah, kita boleh zikir perlahan. Contoh perlahan. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu zikir perlahan. Zikir kuat, subhanallah, 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 subhanallah. Zikir perlahan. Zikir perlahan. Dengar di telinga. Zikir kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir kuat. Mana afdal? Pandangan jumhur, perlahan afdal. Faham? Kata setengah ulama, antaranya Imam Ghazali, kalau kita zikir perlahan lalai anyuk, maka sunat kuat. Ada ke orang kalau kau anyuk, la ilaha illallah, 3 kali zikir, dengar. Faham lagi? Maka sunat kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya hatinya jaga. Okey? Cuma nisbah speed, kelajuan ada 3 speed, 3 gear. Okey? Nombor 1 slow, nombor 2 medium, nombor 3 laju. 3 ni, jangan ambil hal lain. Mana slow? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu slow. Sedang, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Laju, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Laju pada tu tadi. Alhamdulillah. Tak jadi lagu tu. Faham? Itu bukan zikir lagu tu. Nak pergi di mana? Nah.